الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وهيكم بتهية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلينك يك إسلاما أكمتنا جرتا فيانا قبدني شوفني كيسنو bakka jirtanitti rabbiin nagaya isin haa godhu, haajaa teessan cufaatu walitti isiniif haa qabu, muraada keessan isinii haa guutu. Nama hamtuun isin barbaade rabbiin hamtuu isatti haa deebisuu jechaati. Obboleeyyan kiyya hadiifama tokko tafsiira ulamaa'ii wajjiinii waliif himna. Hadiifni kun hadiifa ajaa'ibaati. Gorsa dheeraadhatti hajamaa hadiifni kun garuu insha Allahu ta'ala waan rabbiin nu laaffiseenii wajji ilaalla. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه مختصرا والطيالسي في مسنده وصححه لشواهده اللامة الألباني في صحيح الجامع وفي الإرواء رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث ثوبان عليه من الله الرضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا رجاء ولن تحصوا رجاء إنساس قوتوا واهندن ديسني مين مرجاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرو أمانتنا إمام أبو الليث نصر ابن محمد السمرقندي رحمة الله عليه رحمة واسعة حديثتنا بكتنا ولن تحصوا تنا يرو إبسو علماء رحمة الله عليهم رحمة واسعة ملجأني استقاماتنا أبليانك يك إسلاما ربين أنا في إسني في مسلمة أفاتي فو استقاما ربين وهاكنون إسنين جا دين إسرت رقعو تتافي قدودان جهدي قدودان ملي هندن دي سنججودا يوكانو معنان إسا ولن تهزوتنا رقعو قوتوس وهندن دي سني مينو مرقعا ججون إيمان الرتي في ربي كيسني جل جلال ربي jechuu tana hin dandeessanii tattaaffii jabduudhaan malee jechuudha. Tabiraa ammoo obboleeyyan kiyya ka islaamaa mindaa istiqaamaan qabdu lakkaawuu hin dandeessanii meenuma ragga'aa je. Istaqiimuu walan tuhsuu wa'alamuu beekaa anna khayra a'maalikum irra caaltuun dalagawwan teessanii as-salaatu. صلاة تهو بيكا داجي ربين أنا في إسني في مسلمة شفاتو ور أدو أساني قوتتي صلاة قوتو أن صلاة ربي نوها قولوا لسنين جا ور صلاة ربي نوها قولوا بلينكي يك إسلاما ميلا لا الرجالتون دلقوني مالي أبلينكي يك إسلاما الصلاة صلاة سنجا ولا يحافظ على الوضوء واهنتيفتو أدو الرت واهنتيفتو إلا المؤمن isa rabbitti amanaa tahe malee yeroo bakka tanaas ammaantana imaam abullayf nasru ibnu muhammad as-samarqandi rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a kitaaba isaa tanbiihul ghaafiliin keeysatti yeroo ibsu maal je'e udu'arratti dawwamuun obboleeyyan kiyya ka islaamaa haala mu'minaati. Mu'minni tokko yeroo mana isaatirraa bahu ganama isaa keeysattis obboleeyyan kiyya ka islaamaa hogguutu udu'aani jira inni. Inuma ulamaa'in biraa maal jedhan yeroo manarraa bahu madarsaa deemaa je dalagatti deemaa je obboleeyyan kiyya ka islaamaa salaatu duhaa isaa raka'aa lameen udu'a isaa udu'ateeti 8 beeyte isiini garuu gabaabduun isii lameen isaa salaateeti haala inni udu'a qabuuni manarraa gabbaha je ammas obboleeyyan kiyya walaa yuhaafidu alal wudu'i udu'a irratti waa hin tiifamuu tana nas'alullaha salaamata wal aafiyaa ni dhageessan ulamaa'ii teenya rabbaanii daa'ii saadiqoota teenya ni dhageessan yeroo garii namni garii maal jettanii gaa afaan nuti jaalu sheemii namaatiif jecha masgiida odoo an qabnee miti xaara guutuun qabnee ka salaatuun agarre warra kaatimaan badde yeroo salaatarraa ulamaa'iin dubbatu feesbuukii fi yuutuub gubbarratti numa agarraame rabbii warra sanirraa nu walaa yuhaafidu waa hin tiifatu alal wuduu'i wuduu'a irratti illa almu'min isa rabbitti amanaa ta'e malee yeroo manarraa gabboo haala wuduu'a ta'een yeroo galgala rafuuf deemu obboleeyyan kiyya ka islaamaa wudu'a sanirratti rafaa yeroo akkana godhe namni mu'minni san rabbiin anaa fi isinuu mu'mina dhugaa san nu haa godhuti
Allahatu isa jaalataa jalla jalaalu fi ammas malaayikaa isa tiisu saniitu malaayikaawwan saniitu tuutu isa jaalataa. Obboleeyyan kiyya gorsi arraan tanaa gabaabaan wanni lubbuu teessan dura tiyyaaf dhaamu maali ni beeytanii walaa yuxaafidu ala alwuduu'i illa almu'min tana odoo hin tahini wa'alamuu beeka anna khayra a'maalikum irra caaltuun dalagawwan teessanii assalaa salaata tahuu beekaadha. Obboleeyyan kiyya salaata haa jabeesinuun isiniin jechuufi anaaf isinuu warra salaataa rabbi nu haa godhu. Anis kanin dubbadhe isinis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu. Muraada keenya rabbi nu haa guutu. Rabbiin istiqaamaa rabbi nu haa kennu. Ikhlaasaa fi ittibaa'a fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin nu haa kennu. Warra rabbiin toobaa irra deebi'ee gama isaa toobaa deebi'ee rabbi nu haa godhu. Sakaraata irratti ammoo jecha dhugaa san rabbi nu haa qunnamsiisu. Du'a booda jaalala isaatii fi mana bareedaa isaa san rabbi nu haa qunnamsiisu. Allahumma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il mursaliin wa akhiru da'awaana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.